kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Pagyamanak man, ti kanayo nakadayo amang tartarabay, kadagiti amin na drama no uploads, tuy gayam yo. Well, manipod kanikab sa Zenny, saan na apod no nagantintay ipatangatang itangam sakbay na hello kani Mara Siduro, Ana Marie Quario, dita Dubai, ni Flora Aurelio, kani Mor Palispis, dita Taloy. Kastimanti ko na ni Kabsat Zenny, dear man ang biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngamjak laing pagarup, ang narigat gayam ti trabaho iti abroad, isungayin kadang ko tinagawid, kat iti panagawid ko, limas tugak. Ako namlan asino akon abak na, gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na. Nagsaya atin ngay anak ka. Kahit sabtun na kakaday anak ka. Katuin mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre mabalin na yamat nga awan. Sige nga ron tagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagay. Wain manong adawr. Ang kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga min trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panagina na. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Nagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan hilarya. Kanda kiti na duma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yan anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsin. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ti kadwa yung nga imay si mabat na nang. Wan anak ko, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang to daw ti Van. Anya kayo matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tatao. Hindi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tamadi ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo ka nagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaanan nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili ka pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kang kwa na amanaw. Ano mo ti kwarta na? Suwapat check.
Pautangan na ka dayjay. Ada urnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, uncle. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos mat gayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, uncle. Ay, dito lang ati maited ko, but soap nga imported. Ay, pag yamanak ka anakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umay ututangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Ngamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manuturnmong mo nga ada milyonisay. Kat adan Ay wow! Nagmayatay. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ko. Haan nga rodan. Ituya kong tag-business ha. Auntie, ad-adapin mintas ibalayo ha. Pinadakkel yung matan iti uray lang ha. Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Anya trabaho ni Insan Senay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas Jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak kaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni Insan Seni. Tay karigatak ti manggad e balasiw taaw. Gay na. Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kungkuna. Padasum lata at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan na kakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Agbisnisak ngamin, kan gumatanga itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta dya, bro. Ay, han nga agpaiso deta. Ha? Ni ala, saan mo't Insan? Taamok mo tirigat trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak mo'y tanakaw. O sige, tag-ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan no kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Aya,
Ay, sino nga iti alaen ta katulong? Katagbirok tayo Siya kuman ante, ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan naktaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho, wan. No, kaya't na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito'y kamin lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli jay lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito'y ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, katusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko eseni. Nag-forgoodan. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laeng. Kaya't kumuti agabroad, bari makaurno nga. Ay, katala. Good luck ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na jaseni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa yung anak ko tong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki jay lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ag full-time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y badoyo ken ni Zeni. Ay, Ela. Pakilabam man da to'y, Nagito underwear ko nga naurnong. Hindi sukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit mabalin siguro nga agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana palpas mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Iso nga lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ka. Nagadumo jeli na baan na, ken nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay,
Narabyan ka manay na nagkapulita balay da sa inay. Balasan ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idagkaadalan kami pay laeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anakak. Imbis am asyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka. Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, kat uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibangam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay iji balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no tit ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basiti itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan Nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan laang. Adu matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading ito kasi ni nga maulin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Naluktala ng dasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya? Uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay, lading ito kasi ni. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikod.
Kaya't naasublyen na itinintid ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar daddy. Uwan nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababae na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta dahi di nga lakay. Nabuandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no asino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra? Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Idi sakbay anak ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak pa sa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pa'y lao may makalabay di balayo. Haan. Hanakon nga agpalaba ta awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti eskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad, itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga ruti ngasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ken ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. An-anusak ti kastoya pagsapulak. Tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw. Kanayon kumata mamiris dagiti biddot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawya kiti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello
Hello gagayam na imbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Sana pudno anagan ngam makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikab sa Trina. Di raman ang biyanang at dabak ng agayim ko. May sa balo, kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kunak tupay ka. Bayanarambid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis Trina. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami nga minain kit ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Yakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububay. Na, agrararaman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang nga magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirin ni Garda. Tawan pagbayad kaw. Ayawang kwarta. Adda pang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirin daw. Si Kaman ti makaamo makisarita ken kwa na kabagais. Please, uray tagayim mo mag. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Naked, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga isapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol nakan ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkari na kanyak. Kunana nilang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kamin. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jaya tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko.
Saan kumita kanunungan ti naramid na? Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na di akabsat mo rin ah. Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, idi, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang da di akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan kuana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kuana iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Siyak ti mababae ni ti kastoy nga raramidam. Ngalangarod hulugak nga raod. Apay, di mo inay ayo aya ka bagays, kat gayim mo bay. Binulbulatsing mo kumakamin Di nakman iramraman iti daytoy Abel. Mababae na kun ije gayam kaw. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo tanadagos ni garda. Ay kat kasapulak mo't nga rod ka anak ka bagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mat. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta po kumaun. Ngam kurang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balen may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlauna yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing paingam siya. Ay kahit kanya ko talaga akasta Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga malumbaan ka, primo. Love, makakatkatasap. Itimplaan na kitikatas ko. Ay wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudot akit idanaom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primaw. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbes na naragsak da kan ni garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinayat na ija ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak nang ni tatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaatiw nak ka nun ni tatang, ta nakaasawa man rin. E dinto asya kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa ka ngaminan Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kasta ante. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasuma. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah. Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagaduti tao ngagdengdengag. Apay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Na- Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka!
At dan di tatang mo, primo. Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanyang. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkape kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritok day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa na. Naghirit iti namin na daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang antay. At daawag ko. Hello? Ah, Wait. naglokaw. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayon aya tatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agor nungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, na awan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal ti biyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya? Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-inted kuken ka. O saran kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Ang di mundamagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan asingirin. Papanam, primaw. Di ta balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inaldaw mo na mapanti ka anakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta, tapno sana madlaw as senior citizen tan.
Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum kin ka. Awamot ubing agar-aram kanya, Garda. Sika siguro, Kagangay na Makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga asawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isong asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda ngay ti asawaam? Nakadudit babalasang isupay laang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim may. Subrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mau ni Garda. Bak nang ngamen. Iso akayat mau nga asawaan. Basta asawaak. Tayo so ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanante. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na imbag da itapang ngedeng mo. Napanunot ko ni itinamin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sawanan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya Gardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakas na at agpadada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam sa amatan na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanan Iso abaybayan tayong idan, kabagais. Inton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga Rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga Rod, ano pudno ngay ayaten na. Talagamat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga Rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga Roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga Roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga Rod. Babayin. Primaw!
Oy, primaw, agreeing ka. Apay ayat tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayo kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya, baldado latta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukan ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil matan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka? Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat? Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, wana. Awan problema kanyak, balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo, balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay sanay! Di ka lagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Layja, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, iso asana nakasungbat kanyak. Intultuloy ko nga rod tinanghasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipim mo sayan. Alakastan, tikabsat wano gayam mo, Rina. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Susima, sana pud no anagan tintay drama itangam. Sakpay na, hello man pa ni Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas ka ni Catherine Buhian. Kasi mantiko na ni Kabsat Susima. Dear Manang Biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Tati kayat kong asawaan na kumakat tay baknang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, gapo iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Agpasyara ki Jilo Garda jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapanidjay, aggas-gastos kalaan. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin obyam, tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, anya kumamot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Kaya tiyo ayan nanang.
Ay kakayat ko ano ikuyog nak. Alangar nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobya. Pasensyaan yun to'y balay mi, nana. Kalkalapaw laeng, ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw jak simuraut ken ni George. Mayat ket diya, tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo, nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam kaaruba yu ditoy. Adadwa ka aruba mi, nana. Dagi jay ba no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Ket timot maysa, ijay abanda. Ha? Dagita ti kaaruba yaw. Nagadayo mait. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mon. Anya? Agawid tan San George. Umyan kayo, nana. Ta awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Nukasanaw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayag dito'y. Isukano ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y awan electric fandaya. Awan nanang. Ayan na aya ti ibagbagam masilid. Dadya man o, ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun nanang. Ang mga numangag da kayaw, kababain. Ay, Nala, agi na kayon. Ta madamdama lang, agi da sardan. Mangantay ton. Kabaguys, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagbasit di balay da. Nagpudot pa'y awan electric fanda ka ba guys? Anya? Ay katanya nga raud. Talaga akasta kabagys. Pada masiguro ida anak kurapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayaw, nakarkaro da pa'y ka ba guys? Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao. Kapilita na mapan ka ijay kabagay. Oho! Awan day ta kasar-kasar ka ba guys? Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasar kon ni Jane. Kaya't minti maaddaan iti anak. Ket mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matla nga ano agkasar kami nanang. Ay da, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsina ka ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kasta unay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata. Into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa maw. Iti damaw. Nakalalailo da iti tunggal maysa. Nga mede agbaybayaga. Kanayon na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane nanang. Ay basta, di kay pailag kasar. Ag pinaliiw kayo pa'y anaimbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin na kaya tiinam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siyak ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane nalay ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kang tumot laeng kas manugang na.
Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, Uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga, inayat kayo iti nobyam. Gala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unangkal, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane. Kat nakaragrag sa kakiunay. Oray siya, George. Katagyaman na, tauray din nakayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan-ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kasya ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayak nga eh. Kat love na love ka nga rod. No, kat kasanaw. Agnagtangarudan ni Jibalay me. Ni nanang ti pampanunutek. Amangan no di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamain, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamak kabagay. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar iti nobya na. Nag-secret marriage na kabagays. Kat sakti may sa ninong da. Anya! Iti kunam nasaya at tinaramid mo, George! Di ba nangilimod mo iti kasaryo kun ni Jane? Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lang na tinubyam, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon. Tanakadasara kon. Di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga rod, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro ti kasya ajar na. Tanabiglang amin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mo tiagbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer ko aser serbisak idi iti manicure ijay ilay. Ni Ma'am Vina. Oh, mano kanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo't ka na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasimput dayjay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo't ka na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makamaw. Basta ibagam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane.
May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag construction. Ay, kat si ka Ay, win nga rod, nadagsin at trabaho ti maki-construction. Main-initan ka pa'y. Kabaalak mo't kitli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver. When, ma'am? Wan, Mambina. Iso ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobiam. Awan Apolos, ma'am. Single to'y anak ko. Ay, sige nga Rod. You are hired, George. O bakit, dinawat ka dagaw sa anak ko. Naku, naktumo nga minkin ka. Ti pagsiddaawak, apaya masapol a single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawir na. May mayat nga minti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo pima ni tsura na. Ha? Ngam, no ag-practical ti may sa alalaki akit armon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Dato tinayon na. Ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak ngamin ti serbisyong. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumin awati biyag na siyak ti aramam. Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Takayat ko nga min ti madan iti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga min ti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itat ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na! Ay Nagpinta si na bagda ito'y anak ko. Dua, mate. Kukwak da ito'y adwa? Zaggay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amangan no mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kat pumanawain. Saan, nanang? Amoy mo nga ay ayatok ti asawak. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, no kastaman bilang sa andak alabdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagham, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isaan natin nagtiriknak kan ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, no bilang laeng, adda ka di pan nakaikarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman nak. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan
No kayat mo, agkasartan nga dagus. Ay kwa, ay saan pa ya? Agkasartan taw, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig kwa damag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabaguys. Pudno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismosa mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan ken kwa na. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Pudnon sama at kabagis. Ta nakitak ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da mga niti may sa restaurant. Dan sabot nagpaiso relasyon da kabagis ha. Kag, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamday anak mo kabagis da ada asawa na. Kasanood dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka, makamaw no gumura. Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagis. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaam tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta, kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya, Mabalin ti umutang, binabalasang ko. Akat uman ana na. Mano ti utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar ka may. Sano sumangpit ka, ima-ima ka may, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo a pagsayatan. Naimbag pa'y ti dadu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da alalakay ti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod tupay ngay. Awan latam mo kaon, Jane! Itulod kan nga ag-awid, George. ha? Ay saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababayin ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulap taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo nanak ko. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gan sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, kwa, ingkagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, o wano siopaw. Ha? Awan mo ti Jay store ti kasta, nanang. Ay, ka mapan kay Jay Ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay! Mapantapay lang Jay Ili. Inta gumatang iti merienda.
Oh, nay katangiwat na ito'y ababain. Masadutak mo na rumor bakit? Ah, Vina? Ay, mabit man lang. Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay, tinungpa na kayo kan ni nanang. Ko ha, awan. Adan sa bagbagtit na. Nyaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailawa anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat dayjay. Kan nagsina kami. Pakawanin na ka din Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit dayjay. Nasisira pa lang kami ni Kwartana, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen nanang, nabayagan nga impag ti papeles ko para abroad. Katagyaman nak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayang balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang, naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman nak ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka. Awan day jay, nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaman nak anak ka. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamida kada kayo nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag na ti papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namanggad dito'y nanang. Ha? Kasta aya? Ade panawan da kun ditoy. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kayo to apawitan iti kwartayo nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka. Si Marono nga ro na nag-abroad ta anak ko kat duwadan nga gasawa ang nagtrabaho ija abroad. Binulan met apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan nakaurnong dagiti agasawa iti kwartada kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for-good-dan, nagnegosyo da, kat adamat tan upat nga anak da. Alakastan, pikab sa atwa nagayem mo, susima. Ala gagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti sabali manan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kan para ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada tayo, amin.